tukver show inarun thlen tu te chu Mercy Petcare ramhlun venglai D3 Business Enterprise ramhlun North Bayout Dorpui SBI Noi MNR Enterprise Millennium Center Isaac Jewelers Millennium Center man lai me chia te chu mi pa te chuan an hnuai chia ko maya in chung nga po a engkim thok tu an ni a an hniam renga sal sum ang deuh khan an nga ya pasal ni rual an ni chuan pasal an ni in I manan tel ta mi pa nu le pa khan mo kha sial an piana po hei chu me chia ani sial man tur an tia chu an ngai hlut na ani mi pai ro chu sai kap tur ping thang tur an tia mi hoi sen tur ten tia khatiang khan mi pa kha chu an du sak na om dan ania mi che ro chu engkim thok tu le sal sum tur angan ngai ani chanchin tha engin achun to apianga zalen na om thina thingbul lungbul lo beto thin mizo te po hian he Krista chanchin tha hi kan lo chhor tangkai ve em ani lo ber te chu meichia te anni ti ila kan soi swal tam lowang Christian na kumza na kan lom na po thangkhat lian alo ni ta der mai han ente meichia ten ma kan son to zia hi zirna in sarkar le private officer po meichia an kat nuk to maya Metric le HSSLC exam result top 10 a po meiche ming a intlar pu thin ani hi khovel pum huwa po in mizo meichia te hi mason chakber le din mun thapol kan lo ni chhozela hei hi kan mizo mi pa te hria thiamna le fuina awang ani ti ero kan vong ring tur ani zirna thiamna le mason ni chi hrang te hian mi pa te hian ma han hruai zel theise meiche tan hian awathlamon thlak don em meichia te hi om nem zok le tha le shruya mi patni ngai lo tur duan an ni a hetiang amwal eng an lo mu ve tak awang hian thla thlam ngut tur ti na ani lo meiche himna chu mi pakuta a oma a chan chu nupui farnu le fanu te himna chu pasal nutra le pa te kuta a in ngat tlata kan India ramdan po in nasatakin meichia te hi ahum hala aduat em ani chutiang zelin kan zoram shruai tu te po in meichia te anvau a dan thar the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 hial alo pasa he dan hi nu pakar buai na omthin chinfel na konga kalphung mumal tak apenge yang ti be sei ani hei mizo meichia te hi indin muna thato lu tuk tlat choisan poi ngai to hleinem chung kwa point thu to peralom te an ti thina mizo meichia the choisan ngai kan din in la sia em enge ma kan la son na turmin shil thengem mizo meichia te hian ma son na tur tam tak kan la nin ka sia a tin mi pa te han khu me mo mi pa te chung ro rel tur mo in MHEP shwai tu kan ni nang han kan in zirtir ngai lova amaro chu meichia te meiche tin te hianin ma son na ra bi kan kai theina turatan chuanin kan branch atang ten thei to pin kan in zirtira tran pui ngai te kan tran puya tle ma niam de uzok nia kan hria te po kan choi ka nga tu te ang chuanin an ti ve thei tur le kan ti ve thei tur ti tur hianin kan thei ang tok hianin kan in zirtira chongkam tam taka hian ni mi chia hi in chak ma to kan ngam lo che ulom male in chunga po ro real tu berin ya lom male min hanti fiam nok po kan tong fo china amaro chu ro real tu tur le in chunga lal ber tur ta na pathian siam kan nilawa pathian in mi pa te tilim turin chanpui turin asiam te kan ni ti hi kan in theingil ngai reng lawa chuti rual chuan mi patho sa eya ola mi patha ring mai ring tur eroi chu kan ni lo pathian in mishinga min siama kan tho ve turania kan thiam na kan mang tangkai ve turania chom lom le mi musit tur ring tian meichia te kan big turani lo ti ero hi chu kan in zirti ranga ya chu wang chuan kong tin re nga hian meichia ti hi kan in choi kana kan in dom kana kan in zirtira ala turing ka sia ke chuan ani tak chu
โอ้เฮMHCEP te kumpuanin man lai me ka hianin meichia te ro rel na sang zo ka lan kai chungchang ni in ka lo sia a kha ingtia malak chinge mizo meichi nol pui ang hian ingtinge kan lo tan ve theyang emile khan don khan political parties president zong ne na meiche candidate min siam sak vectorin ngenna kan siama ti chuanin hey VC village council member khan na tura te po tu tiang chuanin kan try tu masa te tang khanin meichia te ro rel muna kan thut ve thina tura ta ne malak na lo om to thina he kan kumpuan bo zui na ta ne han chu tiang bok chuan kan han bo zui ve le an ya van ni thak te vin sang tur zo biala nula van lal om pui emile tan khan tin an ni lo mai khang sang tur zo bial mi pui te ne nan lom thui ka soi bang thei lawani assembly session na nula meichia o ke mani an pui ngei mai kan meichia pui an thuwang mai hi amoi ka tia za om ka tia lom om ka tia sing tu nu emo inti mai tur khop hianin ka lo thlir na sa thina alom om ka tia kan malak na kan kumpuan lo tin na pakhat ania candidate min siam sak tu le tran pui tu zong te chunga hian lom thu hi ka soi mol reng ani tin tu na hi kan maloka hian khotlang ro rel tu mi puiten kan thlang le dona heta po hianin hei kan sarkar chak tak mai hianin meiche pol big seat reservation min han siam sak le a alom om katia sarkar chunga po lom thu ka soi le ni sila chuti roala kan infui na ve thung ro chu hei hiani meichia te village council local council member reservation seat kan nei awanga tling mai ni lovin mi paten kan pasalte kan nutrate kan tupa kan fapa te po ina lung oi dewan vote lak mei chia ni tur kan in zirtir vea chu tun lai kan na pui pakhat chu ani a mei si ta oma wanga tin ve tok lam hi chu kan aimber ani chuang lo mi pa vote lak lung oi ta ka pa ho mi pa ho ina an vote tur mei chia hi ka du ni ke chu o pulia mi na tia khotlang pu ina veng chung pu ina kan han ena hei hi chu mi patam tak ai chuan thaso ko lom le vote nge chi ni an ti tur mei chia hi kan ni ahun to chuan khotlanga hian ro rel na muna te mei chia kan thut vea mi pa ina an lo ngai to akim lo tran pui tu tur an han om ve tur ringot po hi alom om kati tu na hei kan le khathiam te kan mei chia le khathiam tak fel tak hitam tak mi zo nu la zinga mi zo nu zinga hian anom ve to ani chu wangin kan ma lo lom le zel tura MLA tante MP tante wangin pui chiam ngai lova hei hi candidate turani tia kan ram shwai tu ni megle kan party sang shwai tu te hian hei hi zo virtual lo chi ni lo wan ti tur kop mei chia hi kan in sia manga ya kan buat sa yang in ka sia ani chuanin central lama politician te pon mei chia an ron the chuak sa maya hei MLA tan te congress te pon an president tan mei chia alo ni zela chu wan chuanin mizo mei chele khathiam te le fingjok te po ron pen chuak se ti na ni mo te reng mai chu ke ni chu chwa phak rol ni lo ma selangin ke ni chu I pathian nung betu ring tu te omnaram kan ni awang hianin lalpa chi mi le khathiam si fing si meichia ma se pathian chi tak mi ro pen chuak se ti ka du ngoi ani mizo te nu ber ini na angin MHCEP president ini na angin mizo mi pui te ne na hianin enge cha du inei min chil them mizo meichia mai de lovin kan mi pa te mizo mi pui hanti ta ila dik ang chumo chung tin ne na seidu kani ve chum kan nam kan ram kan nam kan chalai te swal kan tia kan suya henga han tran rual na apoi mo in ka sia entir nan khoi kwa mo khui ve nga mo chuan pong swal nau pang peter nuvalai deute nula te khatyang khan kan lo tok ta khata khanin mun thing khata chuan mi pa karin lo deu hianin chulai chuan pi muan pong swal om le ta MHCEP hoin kong in zo le don min te china kan nu ya zalo reng om zia chu
i kha mei chia pong sual tuar tu akha tu fange mi zo dana pe chuan mi pa fa an ni mi pa in kan fa te ka fa an ti a hring tu kan ni maya mei chia te chu ti chuan an fa te an nia ti chuan har sat na rap khlak lu tu kan dam chung ta na pui tur pong sual ti du da an lo tor khan mbgp kong zo tling tling tur ringo da kan ngai hi o hei chu sima hun to in ka sia mi pa hian kha mi sual ati tu khamin do pui ro se chumi ni lo chuanin i kan rama hian sual heng ang kong hi engi ni anne phikaring lo anasatil tilang chawangin pong sual ani emo meichia chunga ngil nei lo taka nun rong taka alan tir thin tu te hi chu mizo mi pui hian hua ila dem ngam to ila acha in kasia tin kacha du ber mi zong ka mizo pui te ne na kacha du chu kan ka mai nilavin kan thin lung le ti tak zetin min siam tu kan pathian ro rel tu tur chatwa na ta na ro min rel sak le tu tur tu mai na kan pompel thei mia lo tur pathian chi kadila thin lung le ti tak zetin chi bai bu kila ti hi mi pui te ka cha duwa tin MHEP block conference te sa headquarters le branch ang te headquarters sa po ka soitam ber chu MHEP in kumsomli kan lo tlingta kumsomli mel kan lo muta Deuteronomy bung khat chang ruk chang saria chuan hetlanga hian inam rei tok to in suan ulakal chuak ulati hi kan muwa chu chu ka thin lunga hian pathian in chiang devin min rol shiat non tira chumi min shiat tir dan chu han tar lan rem chuan ka van chak MHEP kumsomli alo ni hian MHEP kal tlangin lalpa rong tu man kan bol ngai lova pathian huat zong kan vasoi ti na lam ni lavin keima ni meichia te in chou tho nan in ti lim nan kan dei te kan conference te in zirti nan kan thei to kin ma kan la kan ti chin ma se tu na chuan kum som lia upa kan lo ni ve to ta ka chuan MHEP kal tlangin lalpa hero puiro seti hi ka du ani MHEP kal tlangin lalpa hi choi mo in lo om ve to ro se mi zo meichia te kal tlang hian lalpan ro puina chang ve to ro se ti hi ka thupu ani chu chu ka thanem ngai na ni a lalpa kan chi a lalpa du zong kan ti a lalpa hi tin lung le ti tak zet chi bai kan buk chuan mi tan nokin tu ma hi kan om karing lo Hello. Oh, hello, Trimpa. Tingin ni sa tangin phone se katuma phone ni pick up thei mi lo wa. Ko wi dam lawai zan to tleva thak ri ro ha lu tu. Aluak char char box ya. Ni chu van zi lo ve. Ma se lungai do su. Ke po ko wi kha dam lo wa. Mania marsi pet khera ka pa shoya. Milo en kol saga tuna so na tam fek to sin. Ani mo. Chu ti thiam pa mi lo kal pui te manem. Oh, nia kakalpui don se nia. Mercy Pet Care hian iran mamo tur zong zong ate bera changa alian per thlengin akim veka quality chi sang sang kan nei bok tin khovela ui cho tha ber ber Royal Canin Science Plan le rules te authorized distributor kan ni a wholesale le retailing kan pe Dr. Thiam tak tak ten an thut chil renga waitil lak chulak le surgery chi sang sang kan ti thei renge Chanchin lo mom em kan ron thlen don che u Mizoram a leitur om ngai lo ma se kan mamo si kha kan nei ta na tho na le khom puilian le bui pun na aman chi sarkar pol le mimaltan heng item sang sang te hi leiturin kan ron chop chu asak che asin traffic safety cone queue manager aluminium le plastic reflective safety vest message plate barricading tape safety goggles wheel locker chachi life jacket mitin ta na man thei adang po ala tap mai rangkal ve phot mai te chu mai ba ka ran chu thabik po kan kol rengania tin ice cream softy machine le soda cold drinks machine po kan cha thei rengania min ron pan ve chin te quality mila aman kan siar hi nang ma awang chau ani MNR Enterprise D18 3rd floor Millennium Center phone 9774844515 .
LG X Boom CM9730 USB direct ipen drive mangin direct in iplay the dual USB playback Bluetooth audio streaming Bluetooth le Wi-Fi mangin music iplay the Smart DJ 2.0 Mania music du zong effect pack te beat siam tele DJ tana mamo shang shang ati theivek LED lightings music beat azirin light shang shang atwak the mini hi-fi system hang zong song hi te fel takin LG X Boom CM9730 akim fek ani party picnic le gym atan du thusam ani Authorized LG distributor D3 Business Enterprise Ramdun North JK Ken Lot Building le Mission Veng phone number 2340590 na iintiam na kuminsu ka in lafit to ang iti ka puitur sa in Faith Fitness Gym chuan rimchang kan siam sakchi asin trainer chatak tak India ramazir na chaper atanga train chuakin an enkol tai ti sian thiam takin na thutchil ngalbok ani chumai ba ka Indian Institute of Tourism and Travel Management Delhi atanga tourism zir chuakin na thutchil boka air ticket booking cancellation frequent flyer siam passport siam le foreign group tour kan siama Thailand tour lotling taga kan buat sa inua may tha hian Israel tour kan buat sa ile don ani a local masa apyang du sak ani ang Faith Tours and Travels Ramdun Venglai biaklian na petrol pump opposite PWD Bank 9615-833-526 8575-142-075 Man lai chuanin mi chia ti hian ngai nep em a chung ko ro re la po khanin mi chia ti han in rol tir vak lo mi che finin tui khur ra la kai lo an tia tin khotlang ro rel na phe chuan mi chia kha an tel ngai lo reng ti the ni in ina eran re la mi chia in pon sil siama la ena tangin an ti ve kania vok an vul nge buka vok vula vok chapek vok baden te hi chu upain omte chuan an lo deng ve nual mi pa te pon an lo den ve chang cho om chau chang om chau me che ti ve katla ni oi mi zo me che hen lo re the an khongai tlak tak set mizo meichia te hidan angin kan him to kem kan dikna te kan muto kem le mizo meichia te hidan angin kan him to kati a amai ro chu soyang khanin mizo meichia mai ni lo India ram pumpui dan India hnuai kan ma wangin manai a Criminal Amendment Act kan nei Delhi gang rape nuwa ta khanin dan inge mi chatan dan chatak tak oma amai ro chu ka soidu chu dan chatak tak nei ma ila amang tu ten kan shat atul ve ani ke manin dan chatak kan nei me che min hum halna ma se amang tu te hian dan kan nei ti hi kan shat anga yani mizo meichia te hi kan dikna chanwo kan muto kem dan angin kan him to kem le mizo meichia te hianin dikna chanwo tam tak kan neya amma ero chu kan dikna chanwo kan shat lawa wanga ke manin kan tor pha po oma dan ang chuanin dikna chanwo chu kan hu amma ero chu amang tu in kan dingna chanwo kha kan sha tangai ani chuan ani le meichia te kai noya hianin eng case nge tamber ko ta kan case mo a hi chuanin a tamber chu meichia kai noya chuan hei fachom na ti te le mani pasal te nan thena in chom na mo ania chuanin fa in chu intent of fa in chu case te nia chuan domestic violence in chung khurami pa ina mi pa shim ani chu nakina kan da soizawanga meichia te ti du da na khatian case le rape case kan nei boka tin meiche za omna ti borban mo sexual harassment hetian case ni chuang lo meichia shim o meichia khatiang anga enge an mani za omna ti borban angkha khatiang ang case te po kha oma tin rape case kan sianga chuan meiche no pang khoi rape che ni lo pong swal che ni si lo khatiang ang an mani lo zut te
khatiang angka Protection of Children from Sexual Offences Act ania kha khang ho case ka me cha kai noi chang kan nei chu ni do me o I chan na eng atang khan problem tam tak case tam tak kha nu pakar atanga thling ania nu pakar dik lo na awanga thling ania hei kan rama hian in then na tam tak a om mela mo kini ai chan in shinge nge nga kha ani le heng nu pa in then na tam tak hi I ven thei aniam eng wange nyang ti khai soi thengem adan ang tak chang ka soi thei lawa amara chu ke mani case kan mu kan experience ateng kan soyanga intente to me nu pa in karanya mi family life anya kan va soi thei lawa ma sengin intent tur tam tak anlo in chen lo vedan kong chu hemi domestic violence case ron kal ho te hi ni a atang pui nu pa kar buai ni chinta ni domestic violence a chuan mo domestic violence na a hwa ma chu physical abuse enge ni kuthak mo taksa penga kuthak ti te emotional abuse ri routine nat me chari routine nat te khang zong kha aveng ta vekani chu wang chuan me chia ten an ron kala an mani in an ri run dan na ten ron thlen ta a ko ta khan ami pa kan ko chin ta a ta khan ami pa pon soi tur lo nei ve chin ta ni ta ka khanin nu pa chuan tu ma fam ki man nom lo perfect an nom lo ve le lama problem an lo nei ve ta khanin counseling kan pe chin ta ni mithiam ten mo nge ni MSW ho te hian counseling ten pe a social worker in khata counseling result atanga kan mu a chuan family tam tak ke dar tur in pum khatle te nu pa in chen lo te chung ko pa ber rui bur thin zung hei mak te tin poisa chung ko po thelu to ngai lo pa berin tlak ran angte khatiang te chung ko an man le to ti te heti positive outcome hi tam tak ko tin domestic violence case atang hang kan huwa chu wa chan domestic violence case hi ron file she su se mo I case dang ang ani lo chung ko ke dar tur ti pum khatna tan kan mang na sa ni ti kha kan sai du ko na chin khan domestic violence a khanin taksanat na mai bagari runat na te khai ron soya mitam takhi fapanei theilo wang amo fanei theilo wang shim te ponan lo in chen thina hi domestic violence a hana tel nge yem chuan domestic violence an engchin nge huwa ma jaw zokin min shil thengem ama sign domestic violence act ka definition khan soila domestic violence hi chuan in atum ma chu adan a hi chuan in chung khura leilen na theng mo mei chelaka ta khan a pasal ringot ani bik lawa an fapate mo kan case mo thin te chu an fapaten an nu te an vau ro chung changa te tin an pate te an pu te in khata cheng mi pa shim an u nau ten mo an u mi pa an nu tapa ina far nu vauti te kuta thak ti te khang te kha domestic violence a chuanin akimani oni chin khan sexual harassment kha iron soi zewa kha khanin engchin nge a huama engtin nge danin min ven dan te le ke maning ti kanin ven theyang ti min shil thengem han soi leila I dan thar kan nei sang ni som pathuma dan thar kan nei criminal amendment act a khanin sexual harassment hi chiang takin ron a omzia aron tar langa mo hetan kan enanga I physical contact inge taksapeng khoi shim khatianga inge sex va be sei om fashana mo khatianga va in zute mi zo chong kan chinga ni dik tak chon in kwa thuak te monga in ben te hetiang te hi kan chinga ma se hi sim hi a hun ka ti to achan chu dan hian min protectness ma vaira ma te pe chuan mo mi pai min zom pha tlat thin adik che chu wang chuan in I mi zo te po kanin ne lutuk dan hi hei dan hian in ahum enge min hum hal ve tatani chu wang chuan in mi zo ina hetianga ka en kwa thuak te po hi I nam dang chuan in an lo ngai thei der lowa dana he kan dan thara te po sexual harassment noi khana ron omta a tin inge tongkam moi lo meichia inge tunaya khal tha he mei mo ka eat kher mei ti te
he tiang tongkam te poi sexual harassment noi ka chuanin enge atil ve ani ta chuan a shem na po oma kum khatleng tan thei kum thum thleng tan thei ti te a shem dan sang sang omani kongkal laya in chai vel te po hi tel ve kan tel ve ke ka sexually colored remarks anti mo ka tiang ang ka chuanin I sexual harassment ti hianin kan stress deuhlek du kan soi deuhlek du chu hei na thona ate sexual harassment at workplace ti te tu na phe chuanin India rama phe chuan ngai poi mo me ba na thona an puten an hnuai thokte mo sex mo khatiang angan wa phuta ani lo chuan mei che na ti lo chuan na pu ani si ti angte hei hi Mizoram a hianin ing chen nge he tiang ang khe si ka shelawa ma se vai rama hi chuan an ngai pui mo ma tin na thona shim shima zirtir tu in a student khatianga ti te mani loka po hun pakhata kan tinga ta po chuanin case pani solve kan nei to ni mo tin keima experience attain kan soyanga kan experience pakhata chu hostel warden in mipa no pang tam tak alo khoi thina ani nan hlau si a ta kha na to pan in thurwalan tlan chuak ta katyang angte poka ma se poilu tuk atam zok no pang akum masa chuak to te a masale chuak to te khan alo khoi se na sal tuk to ni mo soingam lo khani ta soizel chu tha o soizel kha tha ni tin pakhat le kan sai du chu awareness campaign na tanga no pangina enge anon impuan chwana angte khatiang angte po case te po kha ke mani a chang kan lo hu ve to kan lo experience ve to ni o he Mizoram po rape case in Pongswal hi a thleng na sa to ti mayang ta chuanin Pongswal tu te hi in bail nuwa rei lo te hian in run chwale mai thina mei chetan chuanin ange andam chung zonga chiat na ni to si a hi inge omzia min han shil theim he Mizona hi kan tong na sa a tin kan dong na sa ti la tin ko te hi mi ron mo pu na sa thina ni he talk show ne no te pokan lo nei ve to ka soi ve thina zona common ta kan I wangin da na hianin simple takin kan soyanga 167 mo sections are somruk pasari na criminal procedure court in a soidana chuanin police in investigation anti in mo case omre ranging case te now hantimela tinan zu case te kan sha thiama ruk case anga te ni somruk chungin investigation an zo fekanga cha sheet an ron thelu tur ti na ni case lian sessions case kan ti court sang chuina khoi thei murder case te motwal tha case te Pongswal case te hetiang e ni som ko chungin investigation an zo nge nga yani mo ta chon cha sheet an ron thelu anga yani chumi ani lo chon automatic in bailing kan chwange nge ngai thinta ni ta chuanin high court in ke ni an jail hi means vil ti ranga thattin kan kalta a ni som ruktang cha sheet lam hulo ni som ko tang cha sheet lam hulo kan manin kan zot zok thina ni a chan chu tang te dikna chan vo khani tlatani ta khan an mani ponan shelo ma se ki mani kan zo shil fin khangai zok ta khan automatic in kan chwa ta me ani case lian pui entinan for example mani loka incident ai Mizoram Hong Kong mo republic case ang te poka lo ni se kha po kha mi som po lo thadro se ni som ko chunga cha shi tan ron thelu lo kha chuanin bailing kan chwa thina chu kan rape case tam zok chwa na chan chu ni ani lo chang kan chwa ngai lo te ka o hei tuk ver short clear tu zoram mi puite ne na hian cha du ineem ka cha du poimo em chu dan shiat lo chuan lama tling lo ti hi ani a kan soi zau de lekanga he tun lai tlei rol te nan lo en ani phei chuan kum som pariat noi lampang mei chia an mut pui shim chuan Pongswal ani mo a shem na po kum sari lungin tan ani kha shelovin abial nu kum som panga te lo mut pui se FIR thelu che Pongswal case ani don ani khatiang anga case kha kan nei nual kan hunwal ani no pang mutpui angan lani awangin chuwang chuanin dan shiat lo hi chuan lamatling lo ti kha I ka cha do a tin ke mani to ka dan hi shiat tumila ngai venang u ti kha ka cha do pokani
mizo mei chia te kan van neya chanchin tha enga wangin bo inni thleng thei kan ni amaro chu ma kan sona tu le kan him tlan na turin dan kan chiat ero angai mi paso tling tak phena mei chia an om thin an ti a ram le khotlang damnan le hlimnan nuber mei chia te kan poimo ani mei chia te chu om nem zog an ni a an him tlan nan le an mason zel na turin mi pa te le kan zawain mo phur na kan nei ani zirtop ni zandariat LPS 1 tuk ver show in lo thlir le chau don nia At long